E whātau rātou e pupuri ana I te Māori I te papatonga rewa. Engari, ko hoki a rongo whakaata me tā rātou whakāturanga taonga ki te tai rāwhiti. Hei tā rātou e mihi nui ana rātou I te wheako o te noho ki te papa, hei whakamarumaru o tira, hei kai whakamarumaru I ngā taonga katoa o te motu. Hei tā rātou anō, kei te whakahoki rātou I te nuinga o ā rātou ake taonga ki te wā kāinga. Engari, tērā tētahi, ka noho ki te papa mo tēnei wānei. Engari, he wā anō pea, ka takahi mai rā hoki tērā taonga I te huarahi ki te ukaipō. Anei rā, a te o Kiwa McLean. He taonga tonga rewa he kura ka mehameha. Kua waihape nei ki te tai rāwhiti. Kia ora I ngā kōrero. Kia puta tēnei iwi iti noiho ki te ao. He mea whakahoki e te papatonga rewa o tirā e ngā mana whenua o te upoko o te ika te whakāturanga toi o rongo whakaata ki whakatō marae. Me te ahai hīmata kē te whakāturanga I runga I ngā marae maha o te iwi tonu. The exploration of who we are as rongo whakaata, as creatives, it's in our DNA, it's in our whakapapa. Nā runga noho ki te kōrero. A raha ruhi rukupo, tēnā tipuna, nānā no I whao, nānā no I whakaaro, I tō tātou whare a te hau ki tūranga. Koe rā pia te tīmatatanga o tēnei whakaaro, ruku I te pō, ruku I te ao. Aha kua tau te Māori I te hokitanga o ngā taonga kura ki tōna iwi, tērā tonu te whakapātaritari nui. The whare has provided a narrative, a context, an identity for our whole country for 154 years. Kei te mautonu, kei te haere tonu, te whanaungatanga, te mahitanga, mo te hokitanga atu o te whare nui a te hau ki tūranga, ki tōna whenua, ki tōna ure. Nō reira, kore te mahi nui. And now that whare needs that tākoha returned back to it. Nō mātau te whare. Kia whakae mai te kāwana, ai, no rongo whakaata te whare. Hai a pōpō hiki papātu ai te iwi ki tāmaki Paengahira, ki reira whakāturia ai ētahi o ngā toi, hei whakamiharotanga, mā te katoa. Te o Kiwa McLean, te karere.